Yeah, me chief. We intense. We have a I don't know. So, you go so. They who are so. And if you're alone, And if you're a best row. Yee, intense. I am Tabra. Matia. We're in Katibu soon, you whom. And then my bahansra. Ufo do so aye ni nyina. And a full in the account. Yehovah. And to obey. Matia wadama. You have a daily graphic in Chassis. So, anope de obokrata ne mo boso no me de daily graphic de obokrata eye de obokrata ne nyina ma me na e hyase na anope na sam kese a wobo ho de ru no and say ose government to review land acquisition committee start work next year bampani na ka kire emfo a womo wo enkran asase so say won say ya na aban e wotumi nti na asase bia na wafa wate ubeti say aban afa because we dey aban no na bampani adodan kwa kufu ado eka kire ahemfo ewo enkranse sese sade na twam sasasi ohin bi dia e won kransase so a won be famra kwan so saban hia so atiase enkoye saban na wotumi nti aban afa sa na wode ase patapa bi na wode tunu saje wa roka wafo abeti bi sa no mampani che sese sade na twam enti wo mo behwe na efi afi ebesimu no wo mo den hyehyɛ pa saban hia sase bi afi ahemfo no ho a na wafa ho kwan pa ama won saka na no danchen so a owura Simon Santamanta Muswafo and now we cried a bokrata de graphic adjumakuo no one wapa honto mafofro kra na dia da so na regional spotlight now dia basoboma graphic pa de chese na obonkrata hodo e wo memu de fibra graphic unity wo memu no ekwan a wo fa so a wo ye won nwuma no de chese esuani na esefatan so papa etanope ose graphic daily graphic exhibits professionalism fairness Asante regional minister extols at launch of spotlight enti eno no honsam kratafano dunsia no ubenya ni nyina akenkan bi ewo hanum say na also seek redress with law not violence chief justice na dia futu ma Ghana for say ye na se wo bi ni wonni ni yi a emfa mra na nhyɛ wonsam so ho fa famra kwan so emra wo man yi mu na emra no ebehwɛ e de yi ato yi enti graphic there no anopay eno munsam eno no Medi daily guide to asana ga committee ayo ye dia na guide so de nie na guide se drama in court over scenario gun so kai ora scenario Said scenario na tuo ho sensem no aha na ye se enura Kaneshi magistrate court na drama siye drama ko siye ne de anopay daily guide obokrata no se wonsa eka bia kratafa no de toso nsia hokọ no kratafa no de toso miensa obeti asie yenti anopay audio aji Said scenario ni foni ababeto hanum say na na dodan kwa kufu adon so na kenkan ne nyuma pa waye ewo enkramantam ne omamu no nyina obu ho akontade a che Ghana fo no wiase enti osena na recount achievements a wode mampani adodan kwa kufu adon foni abata asemi ho na soafo a wo hwe enhumasua ho nsem so ho Dr. Matthew Poku Prempe na wo kasa no kwase be teacher fo mo aban we abaso bisa aban we ba ye waye bia ma teacher fo pa teacher for keka kom pempem de wo hono mu a watumi ama won enya adwuma won adwuma no so yeso wanya na keke emu ode enti also we have done well for teachers napo na eka sasemi Amidu fires back at Mahama adeku Amidu so kai yoru Amidu ngasina Amidu special prosecutor enti adeku wa fires back Mahama no on second daily guide obokrata no pay ya kratafa to so miensa obeti ase works begin on 20 million euro Northern West plant and also want some and as well for that if no mantam no wokura ne so so a wode bo form just say west ho sensem no wo mu ko bia bi dia ma manfo wo ho me kire efi so atase efi na ne nyina no wo mu de ahwe ho nsem enti guidance someone no pa nim ha ono so de na mo amabobo so bie e de amaw eno no na ubokrata mu nyina abreso sam ne chronicle de bia no kra ne quotation no de nam na chief way and abreso sam no ne quotation no also Psalm 119 verse 37 they asem no nie turn my eyes from looking at worthless things and give me life in your ways yimani free de ensem fata ho na mame wakwan na
Brofo no ya yero chief na ho na wo me say me ho ya kire me ba quotation ni bi o ma me na me kan fa ma Psalm 119 verse 37 Psalm 119 aye verse 37 verse 37 ma me hwe me twi no se de me twi Bible ni na me kan yo emfa emma o say mamani insane adehunu hwe ho okay ma menya wo kwan mu nkwa amen enti de ensem fata no erade mamani kura amoso na madwea koso na emomu no wakwan ho nsem a ede me bekọ enkwagye mu no eno na mamani nye den ami chronicle na saba wade enam no na ensem no de anim hai ye Ghana mamra feo chief na ahemafo atutu wo kentani ahemfo de ne nyina ye mapani so wa probom e won kramantam mu tie no ho asem na da na onim mapani hyehyia ahemfo no won kran no na probom no chief we tie nsem no bi okaye chronicle na kan o say President Akufo-Addo tells Shy Osudoku chiefs the umbrella is falling apart. Come and sit on the elephant. Hey. Na ahoka sema wa hanum se ni so hwe o Facebook na obehu. Chiye no na chese chiye otum se chiye no wo bua hwe se wo konkon ho se de yo e na eda hanum se enzo ye hu oso na ye betena so no wa ha ne mum chiye no be ehihim. Chiye no a achechia no ene no wo de bonkata no anim ho. Chronicle na ede enam anopenti wo mo firi chiye no ebu agu oso no ase na wo metena oso so e wo NPP amanyoko no edimu na ba kunsu ne say I won't take back COVID-19 stimulus package given to traders. Oroma Hama na kasa se me won say eyi COVID ba ye sika aban ye dia so adwadefo bi asen no won say loan eno Rama Hama say wono sa loan no se Ghana for toma no na tumi ni bedi ne nsema wo de beche won wonyi bio dabi eti obi de bo obesia no no obi so de beche wo eti ni nyina ye campaign no bia Chronicle the Bokrata ni na anopensu Chronicle bi sa asem wo de Bokrata no ni nifa so osoro mu ha no say so wo kai eyi Professor Beneyi anipa bi kokun mu no fi na wo bi sa say Prof Benes goes chasing suspects. Chronicle Prof Benes goes chasing suspects. One say prime suspect no wu. Yes. And the autosumi no so mototo na no yesi wo yare pa. Eti eno na Chronicle bi say ne saman no na wo mu edi na wuo no wo hrenhran wo mu a ene Chronicle wo bi sasem wa no yie no na de adom Chronicle ntano pe Chronicle the Bokrata no enso ede no mede the Ghanaian Times the Bokrata no so to aso Anope Ghanaian Times ede ma me Jean Mensa isi panipa no dem training ni phone ni da hai na wo se wo mu a wo ye forgery ebra wo mo di won krata asem kwa akoda no no wo mo pe mampani edi no no mka so ba form wo di wo de kokoma CID na asam na tuntwa David hwe eti wo na no yayi wafrum na bia wo so obu afunti ana wo ni momrati wo kiremu a udu CID fo ho ne kopie koto a na ne na ne isifo no mo de mra na kwakowe mo ho nti ana pe no na Ghanaian Times edi ma me fo ne abeto ha yi ananim de dwada ha kama wo see EC lodges complaint against disqualified presidential aspirants. CID ready to grill them over alleged forgery. Enti eno honsem eda hanum say Ghanaian Times say bon amane na ba consider government has undertaken 847 projects in Greater Accra region in 4 years. Ngonta bona dru ho omampani adodan kwa Akufo-Addo ne kasa Greater Accra region nkwa mantem hankwa no enwuma makomako a hanwotwe aduanan so 847 projects in Accra Greater Accra region sa enti ko ban sana na asem tutu mania ani tutu ania ne kopie eyi Ghanaian Times page 16 wo bum gonta ni nyina edi akogu honum chief enti eno wasem the Ghanaian Times de no a wode enam bia na won se ensase semanso wo Ghana ne nkran de esoso pa edoso so pa na sa langa se wo Ghana ha nyina nkran no mo wo asem o chief na yesinsa asem ye bi na ekopie court na
so court abu asem no e de ama ebusua wo mo kokrobite Langma Tuba land no wo che se eyomo de anti ano pay Ghanaian Times say court declares Ade Nkpa family owners of Kokrobite Langma Tuba lands inti just say case die court abu ano de na wenya bua eno eye the Ghanaian Times dia wono so de ba ano pay na the Ghanaian Observer so de nie Ghanaian Observer dey the Observer no be twa to yo mate ene na me the Observer no e twa to aso no o say Osu Manche the Osu Manche and president of Greater Accra Regional House of Chiefs Nifoni ena edahe na mampani Adanko Akufo-Addo so de wa ha na asem no nie o say Ga chiefs applaud Akufo-Addo you've delivered on your promises enti ankran mantem na eka nsa ane ena eka no se mampani Adanko Akufo-Addo no kre bo sha wode sha Ghana fo no wadi so papa enti chief way ene na me gira Ghanaian Observer is wo ho na nsra hwe a me besra ye no mama muso na ne me ne wadi kra me tia ABY Tabra mati ekuya ebi a wo bi ayi chia wana pay no pay na da mana eja aha tino yo okay mama ya me da say me sum da